Shubor nakaslem jong unong san Hima. Uba ban buhai Makdoh ubadai President gesenjuk orang bashnong ribhoi. Ula yok ban pelaj ke trailer jong ke Phlim Tang Shiteng por ke Phlim khasi. Keban sepen ish ki pat ba ha khandai tarik ke lingkot aja arpun rio. Bijou cinema Shillong. Yang ni jingalang na penlong ha ka arpo tarik menta ubnai no pra aja arpesan. Ha yong dorbar hall Queenine Umsning constituency ribhoi district. Hak jiran lang uba lansias imli kum utrai beruting shop. Uba course marwen. Ubadai director ki long pa bat ki samla ke shnong Queenine. Aba ajing kran nak ni jingalang uba bibi Makdoh. Ulaong bah ni juk social media. Ki bun ki baben ban ki bayaro. Hendai omdai ban pet than ni ki baben. Hendai de ban pet ya jimen toy jong ki pat ba. Kapor ban pen iya ke Phlim Tang Shiteng por kan long ha kapor khatwi Shiteng min step. 8 baje no phaisngi 9 baje jan miet bat 100 baje jan miet. Tôi nam chính don jong kini kinang kumi film for boy. Let's say the board kiba don kindiak kiba yoro fi trader board kiba benefit nak tam ngani percaya kiba lampit barbo nangai ki comment section. Dan rate kiba nga wa man mo ngani for balong ba. Ngimdai ban petan ya kita kinang comment kiba ben atli social media Andre Mileban baik ya kino ki ciptoi bonra nak bentar macam repoi di jogging ke mga ko ang susu ni ko por kalong Yang high level, low level margin share di kota dengan dia ngakilati beliau EA Phlim program cuy mah di waktu segas dia benai donation EA mereka jing kota dengan dia bangapa beliau donation ada EA bangapa mengakot kalau bangio ka jing ai museum lagi kumway lagi noilam jeng di lampas nang kadong kahani boy ba ngikum kikun di basong basa kadong kahani boy ang ketia jadi misal ngira asuhun bat kei bakusan kalong ba ipai ba na ko kadong kathan jungi bagi dewan kan bat ai kecikesan ko Bijou kata ia bakusan kadong ta jangan rei kei banga kibilenti bat pala kata kita ai show teknisibun mo ika jingdan musim jungi bandan kata lamnya kanika jamian ni hari kot mo wi marba di badai wi albasong paling sini berkumpul di ada besar jam senang sini kita koi mentang di Facebook marba pada pernah jemput kam jumpi di perkentai dengan mak kepot kebangan rodam kalau mah senang ni abas senang himji dan lambai Facebook di dalam kepala kita menai no sikit aktif ada kepot